Ako nam hođa na ruki pred nama napiše na papirić na arapskom nešto i stavi u flašu vodi i kaže da to pijemo, da li je to dozvoljeno? Da li je dozvoljeno napisati nešto na papir čistom tintom i to skvasiti u vodu i piti tu vodu? Generalno to nije bila praksa ni poslanika ni prvih generacija. Ali Ibnul Kajim i neki učenjaci su to dozvolili, ali pod nekoliko uvjeta, znači da se piše čistim mastilom i da ono što je napisano su kuranski ajeti. U ta dva slučaja, ako se takav papir znači skvasi i voda da se popije, inša Allah, to su dozvolili određeni učenjaci, ali pod dva uvjeta, znači da tinta kojom se piše je od čiste materije. Oni to navode u arapskom, na primjer, da bude znači boja za'ferana, šafranom, da se nešto ispiše i da se pišu kuranski ajeti. Ovdje se kaže napisao je nešto. Moramo znati šta je napisao i mora se pisati sa čistom tintom, kako kad se to saperi, da se to onda može piti. U svakom slučaju, ja sam stava da je bolje pridržavati se ispravnih i potvrđenih načina metoda liječenja kao što je učenje ruke, učenje Kur'ana, zikrullahi, učenje zikrullaha, učenje dove, učenje zaštite, korištenje zemzema, korištenje meda, korištenje čurekuta. Sve su te stvari koje su potvrđene sunetom Božih poslanika. Sapiranje papira na kojem je napisan kuranski ajet čistom tintom nije bila praksa Božih poslanika, ali dio učenjaka je to dozvolio.